Ngomong-ngomong Bunda kemana ya? Animu, Bunda. Ya, do maksudmu tuan. Nakit di Jowo awaya. Sonari di Luriho Bunda. Balaan masa ulah ikat diri dohok tolong. Ikat diri dohok tolong. Weh mak, ini kamu lihat yuk mak. Nanggu apalah nama nganon. Ican bangun do tiba. Nakit bagi buruk dong si Parimo. Bahusuri mana bangun tolong. Wah aduh hira-hira pun. Lo do tolori dua di moina. Tak boleh dua ya. Saya ada pinggah dulu di auniku. Baru mai mana iliam batolong tua. Balas udang kurhom batu mucung ngai. Ini di mana matolong dia duhur lawan langokku. Baru 10 beda cukup ini. Memang bulan nama benebu si Dotoruson. Itu boleh nama nganon. Saya mana bang no? Udah kupe salah dok. Suatu tak beli ban no. Lagi cakap ya teh. Cepin. Macam sapu. Itu dia si Marihoton. Namar namulang Marihot, kamulang ko. Oh, Mariho. Angku si Rawan ako memang urus tuh lah namar mi ami kerijuna. Molo dang salah aku. Tanggal 20 tuh Sonari. Berarti tokin naik nama tahun baru. Anak ibu asa dak doka bersekal akon. Siapa kadak dan akon. Mulat doa lakon manang dah. HP popung nisyahaan gambar mulang kan akan geling asyat pangarantuan PT jo asa ku telepon jo si Parli jo asa jelas-jelas mulak dohan lakon mananda ay wah sama hati on HP on anak kono ba natuari do pimangulu. Ya, aduh. Bah, nyabau nangis si baterai na HP. Ngaulu karijo di si Mariho to. Mariho. Ahai, nagauran begi-begi do pe. Mariho. Olo soal magbugay nang di modu todo baterai ni HP tol. Dan nah baterai ni HP. Hope to kinay modu tok kuro ho. Mulo saya Holanda ribu do kerejom. Naga orang. Kayak gitu pe. Tarhona baterai ni HP. Sarabat penjak sarabat do biba. Si kurang ajar on. Akiliwak mahu. Cukup mahuli-huli ni manuki di modu to. Bau nang dohot baterai ni HP on di modu to. Rujan. HP nasa dari maju pakai nabel gay. Untuk madongon smartphone. Isi maju telepon pujo perjola di. Si Sahat, si Parlim, manang si Jackson. Bos bar si maju perjola jo. Si Parlim. Kamu selesai nyo. Halo. Halo. Selamat pagi menjelang malam.
sonari ko menju ayat tuh. Maklum lah ya, namanya juga udah di Jakarta 40 tahun. Ah, nanti halak kok. 40 tahun nih di Jakarta. Habis umurmu 30 tahun dobe. Tuh kan, ayah gitu deh langsung marah. Ayah sehat-sehat kan? Ngomong-ngomong bunda kemana ya? Animu, bunda. Ya, do maksudmu tuan. Nakit di Jowo awaya. Sonari di Luriho bunda. Bukan bunda ayah, bunda. Ih, ayah nengel deh. Bunda ini mudo, inong mudo, lau tu pasar. Unak pembeli bahasa Indonesia itu aku. Dapat tu sih. Bahasa Bataki baik, bahasa Bataki. Tuh kan, ayah marah-marah terus, nggak enak ah. Ingat loh ya, jangan marah-marah, ntar cepet jelek loh. Cepet tua. Nah emosi sian. Nah songodon dong, tanggal 20 turun wae. Waduh kira-kira tuh kinai nama tuh baru dan mulak kamu. Aduh, maafin kita ya. Kayaknya nggak bisa deh. Dan boy, negeri mahamu buang bahasa dan bahasa dan boy kamu. Itulah ya. Kayaknya nggak bisa deh. Soalnya kita mau menghadiri acara wisuda. Ise wisuda. Ise wisuda. Itu loh, cucu ayah yang paling kecil. Sialpret. Siap udah mi. Eno piye tak kurang murah. Nggak wisuda. Kalau umurnya sih baru 3 tahun ayah. 3 tahun. Wisuda hai. Itu loh ayah, dia kan baru aja tamat playgroup. Playgroup. Aman. Bolang ala ni wisuda playgroup. Gabi nang gue kita nakapar ko baru so. Negeri mau. Ya mau gimana lagi ya, acaranya diadainnya pas tahun baru. Jadi serius dan boymu. Serius saya untuk tahun ini kayaknya nggak bisa deh. Batu emang mulosong ini. Asal telepon jo si Jackson jo. Atau emang mang dah sehat-sehat mesti dah. Oh, selalu. Tanya. Dan boy siya si Parlin. Oh, si Jackson maju si Jackson. Ah, nga malobong usay sahit ni HP yun. Halo. Oh, halo Bapak. Waduh, kira-kira buang tanggal 20 tuh. Dengan dong rencana mula-mula. Iya dah mong. Dan terbit kami do pelo mulak to beruang. Abang Jokwang, abang musi parlindang gue mulak. Oh, pedang gue mulak na waduh. Anggoro hakiman yan. Naing do mulak. Ali memang situasi do nama bentang gue mulak kami mo. Oh, lo rasana. Gimana dah? Benda baru melahirkan ini si Pina. Melahirkan si Pina? Oh, lo among baru melahirkan di mana? Ay, si Pina on. Dan na si Natalia Guarni Paromeni? Si Pina. Pinahan namin baru melahirkan. Ani mo, pinahan. Jadi maksudmu alam melahirkan pinahanmu. Gabi dan pula kamu tunggu kalau merayakan tahun baru bersama dengan ayah tercinta. Luar biasa. Sungguh engkau adalah anak paling berbakti di muka bumi ini. Sonari husuku majoho. Jala alus yau denggan. Di bagasan mulut isi donorikot. Au manang pinahanmu. Bamulo sukuno mu isi narikot papa. Sama-sama narikot doha munda dua dia. Animu. Kalian berdua penting di hidupku nih muno. Nagami di sarupahoko doa tu pinahanmu. Memang suara hasil dari anakku. Bodul doho memang si Mardan alias maling kundang versi Tapanuli Utara. Mereng na, molo memang nasonguni doho, molo memang dang roho mulak tuhuta. Bereng, iko kucorek guar musya jujur goluk kusa di hari mati hau. Asik foto. Dang songoni bapak, mangatu si maju di situasi. Main-main kok sama saya. Gak ada mulak abangmu. Nah, kok sedang mulak.
Tengok langsung nih. Bapak. Bapak. Wah, sama apa? Kita si Parlin ng gue bulak. Si Jackson petong song ni. Gabi record do baby na siya na. Ay nangiri masong ni ate. Gabi record do baby na siya na tuwan na. Gabi ako matuhanto. Tinggal usaha na maharapan. Ang giat mabuhay si sahabong boy bertog baru jam. Kahit. Halo, sahat. Oh, Among. Oh. Among. Baru hira-hira puanga tanggal 27 minggu depan yang tol baru nama unang dokod dadang gue humulak ala abang musi Parlin dohot si Jackson dan gue mulak suatu ko pamari wanok ko bawa ama dohonok ko among au bilang sibuk dunuay sibuk nimu pengangguran dohot terbuat dohot sibukmu bayi mamong bayi makisibuk ka kunuaing na mangangguron sandok buat maparumain dohot suri pohwiro tubuta asa esok ni karapa martau baru unang pagoda kue lah sambo ang gohong ngahubo to tipe-tipe ngahubo to karaktermu manusia yang pintar bersilat lidah doho satu kimba dohonommu baru melahirkan bidong nami tok kinai dohonommu baru martolor habing nami ahamu si alasan yang beno pokoknya ikon rohamu mulodal roho bereng ikon pamateo kudo hosian jarak jauh ya tuh si hodoh ata. Oke komandan Robe Hami daripada pamateo mau usian jarak jauh. Bagus.